Yuma thiku ya gatatu ya macindano maya mathukuru ma secondary na maria maumite ituri na ituri thiini wa bururi wa Kenya na maria marugamirirwo ni kambuni ya iria ya Brookside Dairies. Anna Sisho wa Rift Valley na ururu na ukuru wa miaka 17 agiginyanire na riua ihiu na kuhotana ihenya ria mita 3,000 rungu rwa dakika 9 na sekondi 26 guku Hilda Chebet akirikia ari wa keri na ke Jennifer Mwende wa Eastern akirikia ari wa gatatu. Ilikuwa mbaya ingali jua ndio ilikuwa kali sana. Ilikuwa ngumu. Kwa nini unasema hivyo? Nimejikasa. Kuri atengeri aige riua na rugari mukiru ni ucungireirie makoro magitiganiria mahenya maya. Urugini wa Ngerwa Zedi Chesire niwe mwotani mweru akiuma gicigo kia Rift Valley thutha wake kuruga uraihu makiria ma mita 1.6 na Rosemary Kirote kuma Central akiruga uraihu wa mita 1.5. Muthako-ini wa moko niguo handball imwana cia Mbooni na aria rita ria uria mbere gukinya gikiro kia nationals ni maigirite ikereka ria semi-finals thutha wao kugutha Kanyawanga aria mwaka muthiru marikirie mari akeri na pointi 15 gwa 14. Naguo mwana wa Nyarari ota mutugo airetu a Moi Girls Kamusinga magatungana na Nyarari cia Sega ikereka-ini ria semi-finals. Mituki na rugari wa ngucanio ici cirigirwo kwambatira muthi wa ruciu riri mbitika ici igakorwo ikiingira ikereka-ini ria semi-finals. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma guku Shanzu Teachers Training College kaunti-ini ya Mombasa ritwara kwa ni Mugure wa Karuiru.